ibyo ndabyemera ni ibitego biri beti, nimvuga ibitego biri beti nyine bitumvikana bitewe na nyine na amakosa y'abakinnyi, niyo mpamvu tuvuga ngo ni ibitego biri beti. Gusa hari ikintu nge nshaka nyine numva nahaze no kumva, why APR, kubera iki ari APR FC baratsinda igitego ni APR, penalty nuko ari APR, kubera iki man? Ibi ngibi mbere na mbere nge nicyo nshaka kubanza kubwira abafana mbere ko mvuga kuri ubuyobozi bw'iyi equipe, tugabanye gutoteza ikipe yitwa APR. Rayon Sport nibiyibaho igatsinda igitego nka kiriya, bizaba ari iki? Ni umupira bibaho. Kubera iki? Ibitego bitanu se ni APR yonyine ibitsinda? Ibitego 5 kubusa oya, ibyo ni ibintu bisanzwe mu mupira. Naho kuba ikipe ya Rutsiro yatsindwa ibitego 5 na APR, man APR serie yabe n'izindi yabe zitsinda iramutse ibaye serie. Uko nekereza ko dukoze combined 11 na mukinnyi wa Rutsiro wajya muri APR ngabanzemo, ndetse no kuri bench ushobora gusanga nako hajyaho naho umukinnyi umwe wenyine, Habimana Yves no mukinnyi wa Rutsiro wajya kuri bench ya APR. Rero ibyo ngibyo kuvuga ngo babatsinze ibitego 5 ngo ni umusaruro nyene, man ngicyo ndi kumva muri iyi case hari ibindi ubuyobozi bwa Rutsiro ndetse na Gatera Musa n'uyu Matumere yego bari kuduhisha biri hagati yabo. Yego biri hagati yabo, kuko sinekereza ko ikipe ya Rutsiro ari ikipe yo kwipanga akazi ngo Umutoza utsinzwe match imwe muri 2025 tumaze gukinamo imikino sirenga 10, ese imikino 10 mu mikino 10 ya shampiyona ngo yabatsinzwemo umukino umwe, man APR nayo imaze gutsindwamo irenziyo. Rayon Sport imaze kwitsindwa ari ikipe zishaka igikombe. Rusinekereza ko iyo ari yo mpamvu nyirizina yatuma bahagarika umutoza. Kumukinnyi nge ndabyumva, nanjye ndi umuyobozi nabikora, ariko nabyo ndamutse numvishe ko yakoresheje ububasha bwe ahabwa na equipe umukinnyi Matumere mu nyungu ze bwite. Nyine biramutse nabyo uza abantu benshi bagiye umupira bajabuka. Nyine ndavuga kuriya nyese ari ibyo byo Onana Manchester United baramukoreye iki? Yaramwiruka, baramushyize hanze. Robert Sanchez muri Chelsea abaragiye sezini turi gushima nawe yari bwagende, kuko match nyinshi batsinzwe yabaga afitemo amakosa. Rero we impamvu ndi kuvuga gutyo, wenda tuzi urwego rw'umupira wacu, hari igihe wenda ari ibindi babiri hanze y'ikibuga wenda byo gutegura. Reka mvuge gutyo, we wenda biramutse bibonetse ko iriya mipira gutegura harimo gutegura, ariko si ubundi nanone nawe reka mugarukire bari abadefenseri bo kukibayisigayemo, bari abadefenseri ko yatangaga umupira abadefenseri bakamugarurira nabo bari kuwikuraho. Ibyo bintu ntabwo nshaka kubigarukaho. Oya man nge nyine mbi impamvu bigarutseho, nta mpamvu nimwe irengera ikipe ya Rutsiro guhagarika umutoza wayo mukuru Gatera Musa ko kubera iki mutoza wungirije yasigaye, kubera iki Matumere yagiye hagasigara abandi ira defense yabo. Man ibi ngibi nagiye kuvyaho ngo mbeshye, hari ibindi biri inyuma y'amarido badashaka kutwereka atubimenya, ariko sinekeza ko Gatera Musa nawe yabyemera. Yagomba kubyemera kuko nyine equipe yavuze ati turaguhagaritse ukuntu uko uraza kwisobanura kwawe, ariko nyine byaba byabaye kandi babyarangiye. Kandi equipe ya Rutsiro ni equipe ikunda gutsindwa na equipe ya APR kandi ibitego byinshi mu mikino 7 iheruka, ibitego 22. So Gatera yavuze yatubwiye gute? None se Gatera Musa icyo gihe yari ahari ikipe ishobora indi bajye babyemera. Nk'urugero Rodri ubu se okay Barisa kwiri kunyagira yari kuri tubyengeke kurinde no kwiyishoboye. Yego Arsenal buri gihe yihuye n'ikipe ya Chelsea ihonda nambabaze wende yisezo sinzi impamvu yayibabari nabyo se okay mwaka ushize ko yatsinzwe 5 ko ntawe birukanye, rero ko yatsinzwe 5 ko karero Ancelotti atahise agenda. Man tumenye umupira, reka nivu ku ikipe ya Rutsiro mbivuge bagiye ku munsi wa 26, reka mbivuge iyi Rutsiro ntago izaza top 4. Nagwa buri mu bintu ngibi uri ikipe nka Rutsiro wari uri ku mwanya wa 4 ngukomeze kwizera Rutsiro izavamo, wenda nizamanuka ariko izavamo.
wenda reka tuve kuri iyi ekipe ya Rutsiro Football Club no guhagarika umutoza ndetse n'umuzamu turebe ku musore bamwita Imanishimwe Emmanuel Mangwende ukina ekipe ya Limassol yo mu cyiciro cya mbere muri Cyprus ni ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nyuma koroherwa n'imvune yagize mu mwaka ushize arateganya gukina mu mwaka utaha w'imikino. Mangwende yavunitse mu mukino yakinnye ku itariki ya 14 Ukuboza 2024 ubwo ekipe yakinaga na Omania akavamo ku munota wa 17 kuva icyo gihe uyu mukinnyi narongera kugaragara mu kibuga. Muri Mutarama uyu mwaka 2025 ekipe yatangaje ko uyu mukinnyi ukina mu bwugarizi yabazwe mu ivi aho yari yaravunitse ndetse ko ashobora gukira vuba akongera akuyifasha. Benga byari ibintu byiza ko yakongera kwigaragaza kuko Imanishimwe Emmanuel Mangwende no mukinnyi mwiza. Yego mbere na mbere nekereza ko ikipe y'igihugu bwayo idatekanye. Nge kapiteni wa Peri yo mugabo Claude ndamwemera nk'umukinnyi mwiza ariko nta leadership niya Mangwende afite mu kibuga. Rero nekereza ko ikipe y'igihugu dukeneye Mangwende cyane navuga ngo nakomeze amere neza namwifuriza no gutangira ku rwego rwo hejuru. Gusa sinekereza ko Mangwende muri iyi mikino ya gishuti ikipe y'igihugu iri kwitegura Mangwende twazaba tumufite n'utwa tumufite yaba ari umu backup mwiza kuko man igihe amaze mu mvune n'ikinini ubwo nyine akeneye nk'andi mezi nk'abiri yo kuba ari kwiyegeranya. Sinekereza ko no muri Limassol yahitagaruka mu kibuga ngo ahita akaba ashobora kwisanga abaye umusimbura wenda bikamusaba gukora cyane muri sezita. Navuga ngo nakomeza amere neza cyane turamutegereje abanyarwanda. Baramutegereje. Yego gusa n'ikipe y'Imana iri mu mazi abira. Mirakina mu matsinda yo kurwana no kutamanuka. Limassol ku mwanya wa 8.36 muri championnat yo muri Cyprus by'umwihariko mu itsinda ry'amakipe aganye no kutamanuka. Ko bikomeye agasa nahazajya gute Benga itahandiki irirwa handi gataha Rwanda. Barashoboye. Ibintu ntabwo byoroshye ibintu birakaze mugana wa muvandimwe ibintu birakaze twakegera muri ya majoro. Ubwo Rayon Sport match yari yatangaje EPR match retour yari yatangaje ndetse no mu mahoro naho yari yatangaje. Naho rwose ndamutinya gusa nge ndashaka kuvuga cyane ku mukino ugomba guza Rayon Sport n'ikipe ya Mukura ku munsi w'ejo ku isaha 12:2 ariho meraho cyangwa mere kuri APR hira ku mukino ugomba kubanza no mukino wa ekipe ya APR. Yego APR FC na Polisi na makipe meza yose nago ninya kubivuga ko hari ikintu ahuriyeho icyo kuba ari amakipe meza afite abakinnyi beza ariko adafite abatoza bo ku rwego rwayo. Ibyo sinjya ninya kubivuga ubwo abakunze bayo ma equipe bamba barire ubwo nimba bo babemera. Yego Polisi na APR iki gikombe zose ziragishaka kuko APR abizi ko gusoka kwayo iramutse igeze ku mukino wa nyuma final yabisohotse kuko nubundi nta kizahinduka muri championnat nidatwara igikombe ni Rayon Sport izagitwara. APR FC na Polisi cyo mbona ikintu Polisi ndatekereza ariyo igomba kudomina uyu mukino kuko mu kibuga hagati cyane kuko sinekereza ko ikipe yo mu mukino wa mbere yari yaganije. Yego igitego kimwe kuri kimwe. Shimimana Ismael Pichu Ruboneka Jean Bosco na Mahamadou Lamine mu kibuga hagati. Ndatekereza kuri Polisi wo bita Abeda zaba yagarutse. Bafite Arani Katerega bafite Henry Musanga. Iyo mediane kugira ngo muyicemo ni ibintu bisaba gatoza. Ikipe ya Polisi ni ikipe nyine izaba ifite mediane ikomeye kurenza APR izayirushiza mu kibuga hagati. Gusa ku ikipe ya Polisi nayo ifite imande zitari nziza cyane ya mu buryo bw'imisatire ndetse n'uburyo bw'imidefandire. Akaba ari naho nekereza ko ikipe ya APR FC ishobora kuyidomina. Rero nagiyeho ngo mbese na amakipe yose nago nshaka kuyatindaho 50-50 aya ma equipe asa yose yasezerera indi byaba ari ibyo ngibyo yose ni 50-50 50-50 ubwo iza rushindi kubara. Gusa ngenda prefera ko aya makipe ashobora kunganya ubusa ku busa APR igakomeza cyangwa akajya muri penalty shootout. Equipe ya APR igakomeza oya banganyije ubusa ku busa APR yakomeza nabwo igitego cyo hanze. Noneho bagiye penalty shootout
hariya aho rwose ntabwo nakubwira ngo harakomeza uyu nguyu yakomeza nyine yose gusa yaba yabikoreye. Polisi nayo irabizi ko umwaka ushize yadutengushye gusa none njye simvuga ko ari kudutenguha kuko ikipe yabasezereye muri ubwo ndavuga muri Confederation kuko niho yahita ijya n'ubundi itwaye iki gikombe, yabasezereye yageze muri semi final CSK Constantine, ntabwo mbona ko ari kudutenguha cyane. Yego ubwo rero ku ikipe ya PRFC nabo yabasezereye ku mukino wa nyuma, yose nongera ashaka uburyo asohoka ahubwo arebe icyo yatwereka, gusa imwe muri zo hagomba gusohokamo imwe kugira zisohoke zose nuko APR yatwara shampiyona, Polisi igatwara icy'amahoro. Naho ku mukino uzaba ku isaha saa 9:30 uzawuza ndabona iyo APR saa 10 wa Rayon Sport kaba saa 9:30. Ku kipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Mukura, kapiteni Muherekeve ibyo yavuze nanjye ndaza kuba mbyungamo. Nibyo bahanganyije Huye igitego kimwe kuri kimwe, ariko no umukino ikipe ya Mukura yahushije ikipe ya Rayon Sport ibitego byinshi cyane. Nge nekereza ko kuri uyu mukino n'ubundi kuri Rwaka Claude ikizera abareba mufitiye. Rwaka Claude ikintu agomba gukora numva nimba ashaka gutsindiye equipe cyangwa ashaka kwidomina, nareke kwizera rira mu muntu witwa Kwizera Abdurrahman Paplay, afate uyu musore Kanamugire Roger amugarure gukina nka nomero 6 we, noneho uwo bita Ndayishimiye Richard agaruke gukina box to box, noneho Muhirekeve aze gukina nka nomero 10, kuko nekereza ko ikipe ya Mukura Victory Sport uko byagenda kose irabarusha muri mediane yabo, cyane cyane iyo byageze kuri uwo musore witwa Ndimbumba Jordani. Noneho iyi ekipe aho utinyira ifite abakinnyi benshi bakinye mu ikipe bagiye mu ikipe nka Rayon Sport mwigeragezwa, ariko ikipe ya Rayon Sport irabanga. Rero aho utinyira rero nuko bagomba nyine kuyihaga ayaba basore ba Fred, noneho guhagarika ubu busatirizi bwayo. To be honest, defense ekipe ya Rayon Sport ntago ikomeye, yaba habagaruye mu Nsayimana Mabure, yaba ari gukina na Yusudianye, yaba ari Yusudianye na Omar Nyingi, yaba abakinyi babo bakina abafurubaka babo babiri, ubwo ndavuga Omborenga Fitina ndetse n'uyu nguyu Bugingo Hakim, ntago bakomeye cyane. Rero nekereza ko rwose bagomba kurushwa kuko nta kuntu nibwambwira ngo Maranda Dese na Boateng Mensa barakwatakira icyarimwe. Zuberi twaramubonye icyo ashoboye ari gukina azamuka ngo muraza gukina. Nge ibyo MD yavuze w'ikipe ya Mukura bwana Gatera Edimo nge ndemeranwa na 100%. Ikipe ya Rayon Sport amahirwe ni make kurenza ikipe ya Mukura Victory Sport. Gusa Mukura nayo ari ikintu iri gusabwa mbere na mbere, irasabwa igitego kugira ngo irangize uyu mukino cyangwa se turebe ibindi biva muri uyu mukino, kuko irasabwa kwinjiza igitego yasinzwe igitego cyo hanze. Rayon Sport igiye karyamamo iminota 90 Mukura wagenda, kuko kuri Rayon Sport nekereza ko nayo amahirwe menshi yo gusohoka niho hantu ari kurenza uko yatega nayo muri champion. Rero ngiye kuri uyu mukino wa Rayon Sport n'ikipe ya Mukura muri Stade Amahoro, nagende kuba wo bita Gatera Edimo avuga ngo babashutse ngo bajya muri Stade Amahoro, njya amahirwe menshi n'ubundi ndayaha ikipe ya Mukura Victory Sport. Rotifi yatweretse icyo ashoboye ku ikipe ya Mukura, ku ikipe ya Rayon Sport n'ubundi ikipe ya Mukura ndacyafite icyizere cyinshi nko ku kigero cya 55%. Yego niko bimeze cyane. Uwo ni Benga arakubwira ngo icyizere cyane ari kugihe ikipe ya Mukura Victory Sport kuba yasezera ikipe ya Rayon Sport, ariko umukino uba ubitse ibintu byinshi. Urenda undebere uko amatike ameze, ugura itike mbere yuko umukino uba n'uzagura uko umukino nyirizina amafaranga zishyura, dore ko abantu benshi wenda kuri ubu buryo ekipe ya Rio na Peri bari gukoresha bwo kuba bakora amatike. Abafana benshi bavugaga bati ni uburyo bwa ekipe ya Peri, ariko bamaze kuba batangaza ko ari ikigo cyigenga kigurisha amatike muhuza kubw'akazi. Yego nyine gusa impamvu bavuga gutyo nuko ari APR yazanye ubwo buryo bwa mbere, yabukoresheje bwa mbere, ariko nta n'igihe gishize kuko ntabwo bwitwa uburyo bwa peri, bufite irindi zina tike. Yego wabwira abantu amatike uburyo byifashe. Ubwo match zose uko ari ebyiri mbibutsa ko ari ukugurira hamwe amatike, ni ukugura itike ukazireba zose.
uyu munsi tariki 20 ubwo reka mvuga uyu munsi tariki 29 n'abaguze mbere apaboa ubwo ni hariya hejuru ni 3,000 rowa boa hariya hasi 3,000 VIP 30,000 VVIP 50,000 executive seat 100,000 ubwo hariya muri miliyoni ntabwo wazagurisha ntabwo hariho ubwo ni invitation ntabwo iriho ubwo ubwo ne